Ebehwe na ensaba hodo we online portal ne so myjournalonline.com adomonline.com area so mo sanso na de obokrata no abedru nti na poso no kwasinsia wa hane nyire bebo so na ye de amansa na dan ye ho amagwe kansie atwaso ye da wase se wo kan ho kwasi kwaba mejo so mpombo ko de boko na nso e na kopon go sisra ya mi aso atare kama se mission kakra ya mi de na se sa de ya she na ya wada o kina efiade ya kwa kogu enche bosumi su kogu a ne sa ni ewure abosumi etoso enkono emu the month of delivery. Yeah. Yes. Say we are in the month of waiting. Say theater near Kwakowa and waiting room. In fact, nipa kwa masenke kesa ka nipa bese enso na nke na every so you are yet to deliver. Nyankopon mo obia delivery embrem. Amen. Delivery bia so yede nam kwan so bia so nyamma na bedu. Amen. Na oma afi enya afide emfama yen. Yede ya me asem say afi de kakra ka kwanhia ba fom kakra. As compared to say na yeta etina hyenka fom ayade. Monko so nye ne mo. Sa eye yankase etie ho ase e wo kwan so a. Adu aka kwanhia bebre no ano betimi abrase. Kra chense ne ye experience no. Enimanimu ye enkan ka beti ban ni paduasa ni poha eko so nyame adom kakrakra wo hwe bosumi kura mu nyina yes no e wo fom pa yenya abro driving ono a wonko ono so makwan mu na afi no wo tia so accelerator ye adwuma abro ya abro ubekunya unya mfaso bia wo so why kasa kese no so omuhu ye nketo na omuhu ye se ntatia yes no mpeso omutwifa ye so no hunehuna ye gba aban hunu no munya ye so nya overtake mpona anko ye a ale secure no yes entia wo de so mfa nhia no ubewu anyansa bi anim why ye ne sa kan kwanhia anu be brase wonso bebi ani se wo ye overtake menye mo adwene nya adwuma menye so omo tinasti etia omo ne so omo nko ana ni munyansa okobiri kabro so kwa na ase droba to omo kakra ne na je wa biri kurukura so mo san ya na passengers na wo front no ene twitwadwe omo usa no krom pa esa adwo ase otikem na at front na se car ko speed pa wo nche da hu omo experience ni more e mo back seat no se hodo see treated and discharged for no because enyaje gran a eni mo ne died on the spot. It won't cry no say kay what he had say. But omo te front in pimp na ta different drivers na cause speed bro so no. Ai. And no speed ban no akona cause be a what to go. So also the driver ni so ni mate ni kasa huni say oye ni pasa wo. Ti kana kwan ko so. Eye wunua enke beye. Eye wukunu a. Eye wukunu. Ka be kan say. Say nye wukunu ka say obi kunu obi nua obi ba. Ene tistia nenim no kan di na temu aso se bia so wonye nipa timi di mate atemu all because of say okoto no so wo ye mate se bi brand san bobo bona nka watoka no lie no why ye mu nipa ye mu driver ye mu mate very necessary no me ye nipa ese ye na mate for driver for so emu passengers o traka mu so ayasre bibi to obi atimi aka kire o mam traka mamnum na no o frokro wonchia wande odi sa no akotena de ese twu na wo obi fura na nyame adom ayi abai de de se yasom yi ene no de na aba ma no so sa na 24/7 na airport se na sum looking at all the signals are captured the raw brain mu se na sum tika na wo fro no na dwene nyina airport nyom na ebo na no woti YouTube no a wo hwe na ka bebo ubewu yes Ghana din thank you why airport so for end Ghana pe ka bebo ubewu wabusua besiewu ye be ye ya me ya ba benom ne edidi Ghana edi no ensesa thank you ma wadwen na adwa your online stories no we no who dey watch that one say video da ho no no but cheja ko takes on Amidu na say
ono so de eno no na local by her breaking barriers as the first female LRC president at GIG na say Fati de no no ya ye aba Fati yes am say Ken University so ye nya oba first time over 70 years of Ken University afi no oba be ye LRC president UST and a Unimark GIG so omuso enyo ye nya Fati okay ono so o me tiri pa oye TA for one of your courses okay into oba no homoden brains ne kan nice yes brains ne kan emano pim e de ko mo ni kakra sa mo nyine mo ho ti ura ho no mo a obehu ye nua ba Fatima to Ali ne ho nsem ne bi e wo ho. Good news for gold smuggling whistleblowers wo mo a e de gold o mo wia e de koton jomfa so a eto asefata wontua ma ban no so onim bi na tia mpanimfo na so good news aba amount. Reformed drug addicts send strong message to young people. Womo a on say nshira yedwumadi a yedi no bra womo anu mu nubone madum pempenso bi anyame aye adom kede womo kompo ena rehab aboa womo anenei wasa badi party bia mu ena wode nsem womo ode akwa ma mabunu no a womo hu ne se nubone no monko ane kwan no enti no we say that was a video ho no betumi abobie na PRC for say bill no ebe kosoro yatum start 1 September nti September na first ndi re say nka ne no yatum kane abom yatum nsuo bom oto 100 a na bia du twa na watwe mienu a say na bia to 100 a endu na watwe mienu no wo mo atum da bi nya yen ka ho o mo atum e na fatu say bosumi miensen bia na bosumi na bia ye betum na ye twia why ye betum baby adu no tini ye say work smart and get money say be omutuma na watwia omutuma na watwia because o man ni yeska but fatu tim say aban entu akatwe bosumi miensan na bosumi nan bia antem okay but nsuo nen kane abode bosumi miensan ko bosumi nan tem bia no free scopim se be free IMF nhia se de fatu tim se tua na ebetum saa de amaye why ebetum saa saa na ebeko ti fa two trim ti bibia bo your calculation fa two trim the next quarter no ebetum nsuo ne nkane abom na se wo awusu se na no na auto hende na nsu 2 weeks se de due ma bomodi ne mi oni se ebeko 9 days je say to 200 why na fa nko wani se no Dr. Matthew Poku Prempe de ne so say 20% enye bad eye but trusting the power information kwa kumani issue and see asem foforo first now please forward dwumadi bi omudi be no magai identification parade to munya kram se swat pa sa kronfo bebre begu onom se by identify se we na we are one adwo nim se hod ma se kronfo be kasa wo nim abedem yes obedem ma ade achi ehonum na ehona se wo mo ya line no aprobi ka se wo menim wa obedem amade achi first na some traffic ko pa ba magai empa se mo di pampesa e bia no akose obi ochinanko o menim busa asante mampo dem be se na wo twe miensa se kromfo ni mom ne ka se oni mo no ni na ne wo kan no oso bi ne ma kromfo no oh okay wow enti we na de obetumi ehu na mom de obetrust with the information na so betumi akibi se ampa ko so man na wo na dwa obi e pe bibie di obeti kura so 20% na ye ka se be ma nipa no se please ni na se nipa na se no kwakodi no no etimi ko negotiate ye wo nipa na all wi ade na obetumi nya probably more than 20% mema 50% ko wanu tumu a na se wo mom abe ye tamfo no wan hwe ye eti doctor why ye aduane e de akoma obi na nipa no e de niam aguso no atena se no wadie wa wonya wonfa so no so wa de akwaji hu sika di doctor yare papa but the confidence how it me trust system said me the side information we eba liki see abomu national security for naka see something say something dion it's because of the kind of people na no mo ti o mamu no corrupt and the trusting Ghana it's difficult in fact the most risky thing to do now is to trust Ghanaian. They're risky
Omunimo omubusa. Menim there but doctor, a good initiative because I said a man for real sika ko the free Ghana no. And the quantum involved no. Now so share Al Jazeera a omo expose no de ba yeah. It's so sad. Emo ya. But ye nyina pese e bon ba na so kire ko kan. Kakra obedi nti. E na san krofo no bi o ye krofo bi e wodi ni. Na kwasi obi a ono wanya kwanya me metu egodi minya bi a na ye dem de ye chen tu nukom ne dem de ye ka hyeye. Na kwabrane o gold bar na ode ekwa wo so hunu so wo ye defo. Na me kwakwa ka kire kwasi a wo ye posi ni se kwasi yi. Odefo we wadi gold kwa bra wontua ho to. And then some for Creighton stories. Hey, now please. That's my okay. Sure. Difficult. Difficult. Yes, but I still want to believe say you will need papa or more. We can still trust them. It may be Dr. Matthew Grandpa. Yan shame. How about me as sonny as so because yes, sir. Come make see nipa or your crom for you wouldn't. Oh, come nipa or near more especially be your set real good dear. Also, who say, or your powerful. The swat tell ye, a bini. Daily Guide 7542 slot in MPP Super Delegate comes to the picture of John Allan Kojo Chiramatin, Dr. Alhaj Mahmoud Baumia. NDC MPs, please agree on Bank of Ghana protest. ECG sacks 11 top officials. Duka opens workshop for small-scale miners. That's a big story. I don't fear prison. James Jachi Kwesi. Daily Guide and Daily Graphic. Wasi rating papers begin with oral English exam for Ghana only. Super Delegate Conference. NPP aspirants justify inclusion Saturday. Comes to the picture of Professor Aaron. Professor Reverend Aaron Mike Okwe. EU rejects 120 million euros into West Africa export. 2023 Ghana Teacher Prize launched. Daily Graphic. The Daily Statesman. Ghana saves $1.5 billion from GNPC Gensa deal. Kwaku Kwarteng dismisses claims hotel received 1D1F tax waiver. Champion gender equity First Lady charges Queen Mothers. Comes to the picture of First Lady Her Excellency Rebecca Akufo-Addo. President calls for return of stolen African cultural properties. NYA calls for collaboration to address youth challenges. The Daily Statesman. Business Finder. Foreign direct investment must be mutually beneficial. GIPC bolsters captains of industry. We will continue to keep our airports safe. Offer pleasant travel experience. Business Finder. Abusia ebrana so ye ko na ye kai wo se ni nyina betwa so akwakansie beba na afei no asem yidika ene yegiramu dendende hotel se wo ho ayi de digigi ani ahosepe e wo ho na afei nkomotwetwe ahodo a meyi afiri ho ama na afei kwasinsia so watena se na afei nkomo akase na ankasa no atwa so nti kan ye ho Badwam se ne ye basisia.